Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangling ko Allah sumano salamak nakalilingtad na kapipigino naman begini walang wapa kanagsagyang kaya ididak na panggulala na sa maranosong. Sagi kun mambuka nagiuna agi busabang saniwan ng so kalalayamin niyo ko ngaran niya na desala ko kubailin sa marunga prinsesa marakom. Sa siyang na ipukurmatan na di na siyang na ipulilalilangan sa gito pagariakan si Bayrahan maestra tindus na gusto ngayon iyan si ayunan dito sa pelintangan wa si dito pangalian na ayako na mala pulilalilangan na si ina sumya katimbang abang si Rehana pala din pamilya panganding na emala na so sirano to mga dito sa maging miyakamas gusto de makamasa sa gito mala kalilimo sa kaya palandungasang kada iyayon nandito sa pilintangan wao sa ginan pagariakan si Bayrayhana sa katina pang makinagani wa salam. Si mano palaya dinadindigan nawalapan na sempurna sa iya Panginoon paedera di kapanganunan kumangatong sa rumagi alambiduma inder na usulang wadito na sampurina yakay na lang mga biyay ko sa mga naway oo nga na di patarawa nakagiya pagdir ni biyana noon kaya nga nagusuka diramalanan ako na kainin kadya anak wa pesod sangaranu degto simbe nama puro aku malar kian sobin tau na suka beya beya kaino ayunan itu sapi lintangan dewa wa sari mano simbe no ipananayana kana awgu gendi ngadile sunggo mapina lintade kandide agane akeno wirwina panana de makadidi ungkowa kainu sulang ni upala
tanan bento kaina sari nari nau behili na sayama wau kalagi dia kade dia pamili pa mande kakagi lumbeirang nasibai hana mai setera sauna wala pandi nagiena na suwawoli ayo abantugi pangalian aladiyonan ito sa pilintangan waw sari manogo simbi na rimau ko sibunga na initani sana man di mapasir ko ay makairak may mani alaga ko betugay na tarusan tuminata sa patagde kailan daingi ada kagin dewale kumiyakam bila kakagi piti bengan bema kandeng ama anas turumagi ngalumbegenuma kinder na sapure na sawaw sebengan amungan kakagi lumbe anak kaderi kaidi pura munade tu sarana o kaderi kadiu suau pamunade to sa kaina wagusi be to manina munabe abe adila pilita mana tungana ya nakakagi so pangata nala die yuna de atwa walilang yerai na napakiwa tanana nasipotari mai ayamura napatakaraya sebengano we ayeno nagina solingayo aladi di sapirado waino siye kaisa oh ana adila kandedi ya adilimbe ya gana agi na sobetaranan na namunan eto namdude kukiran na pamilya pangandi langaway na ada dia kadere kadira sul kakagie ayinu na wawe pe manama diwa makadi dindinga era nakapagane sano na sisiga di parada bilang itawa ini pagayuna de dalalika di pai akan nama pakai anu naken side tu pending ola ainu sikadina pamunatan dia mayu raku detanu ngamang kalipa di dulale marasidete ya dia ini bagayuna dari kadisitena ayae panan nana kurupeng kuau sabentugi kadi arasa nagie sirema aena namata
diberi yo sanagari agamai ayuna ini pagayuna dari sikadi arsai ya inu seperti palai rara penetia narupaye doge seyuna taliti de berai tenai panganungko mana die kandelu mabie kandana magere kami permanumila kaderi kadirasulamia wona ayur sanagri arumage nganaini setire ya nabuanui kadina mirana di bisa ayaging nakagin dari dia nasbe iri kundia nilang ye dengeto biela di bielu yo na penganu amuna ya naladi dia tu sai bina ne pageyon ona ya deri be ya rumah pana tadi limbayan minom Allah ya sa pamili magde pat ngade naina sana ladi junan de to sambiling tanaina aya ona ipananu dak na bentuk na karaya sibe rai aena mai setara tindo satalanta kagadia ira nakakagia lilangia naladi yunan ane itu sa pilintangan wa pangali ang sarana wa kalipay didon ali maraside tiara de presidente sabi ko sabengan walungan panganong ko ay mana ko mga tunganay ngakagien di badi betog ni iso wautan sepande ngamalle na inusikagiri ilagu sika dinailan lang bentong ye nanana kadinasib ay no suwaudi tuwauray ne pageyo naedero bela aku tapar na manalamatay wow pinagimisulotan sa adik-adik mala ini pagayuna diri bisa dilimbayan kau bapemay naman ailangan nasib saburo aku tidak pekagali atana kaderakan dia di sitin seira atungan aya pagari di siti semaya ala di sama na inar kata maging nananasiru mana di siti na ilalilang upana amangko aku mandir kalamong ya di dengka sesalong anagien nasobubak kaira amangino na makarang pumbuge buaunga
na de di na baik wow tin de anak ko alaga kumaranding nama pakaano na nagkikadi mo kamadijik berasi sulutan sama geng apa namanya aile na pirim na ulana dia mani na pamana sirema na ayat si beri wa sidato abya sami na pamilya pangande di mi payage mauna iba inor jina na papenganona na pagriak nagia mata idana beisai mene pada sikadie senia alilangorena agapina solotan sakamali itu simbera edung ayakadia sina kalepa di India ayagina leo maraura wa maliwana nagna ay pandepati yarang ko mapai na somia katimtimbe ngalademnya kamasang gusto de maka no nagnibe kano si ma nagyambela ay ako no magina gusto makagi so pay atano lang mana dari dia kaderi kadirasula munatan de ayura pamilya pangande na tamaki kayadi wow so pamuna dia tu sarana amai pahenga analadu yonande to pilintang ayina una nanaray kanagalang ya ay kinubagan dinaribuna sa salamare kaino di na daw di sa pirado ay no si kaysay na di patarama imbiyana una si potarima mo aros bengan walungan kamayu bekarano nasadu mauri bangainonan. Salamat sa panonood guys.